dengan bakong nunggu. Yang ji kedua makanan haram. Tapi beda menyongen bakong lemah lembut urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Matah je matah. Punya sabe trauma mai. Abang-abang tukang mupuo sabe. Nyanjaro unun kafe untuk poh generasi Islam Aceh. Menyona abang-abang yang mekat sabe. Nyan abang-abang nyan adalah jaro unun kafi untuk membunuh generasi Islam, untuk pancu utak dan saraf anak Islam. Menyuna pelindung sabu, apakah masyarakat, apakah pejabat, apakah aparat, apakah polisi, apakah tentara. Berapa awak mekat sabe? Bayu 200 juta hana jadeh kurung, hana jadeh pasal penjara. Perlu nyan pelindung juga kaki tangan kafir untuk menghancurkan generasi Islam. Leboh kelompoknya tukang puo sabe, tukang mekat sabe, dan pelindung sabu balhenyo kaki tangan kafir untuk menghancurkan generasi Islam. Tukang poh bejeh bangsa yang kenyal leboh kelompoknya dengkum dua. Biadab. Tobrak biadab dengan PKI, lebih biadab daripada PKI. PKI kafe dengu wajar di pohon Islam, tapi nyo bangsa tersendiri Islam membunuh generasi Islam menjadi kaki tangan orang-orang kafir. Yang mendepu dengu. Beron ke kena awak mekat tabe ka bangga nang mengeng mekat tabe ka cok peng tabe. Na tengku ladom yang pegah sabe yang halu hana pupu. Nya menyo tengku yang pegah halu nya periksa ta polisi goknya tukang pin. Kiban halu sabe le. Awak yang kena sabe mandu mencu tak pungoi. Pakai sesuatu untuk menghancurkan akal. Haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramon. Sesuatu yang memabukkan sedikit banyak haram hukumnya. Tengku betapa macam orangnya. Maka juk peng 2 juta kah hana pupulinya yang pah nak granat lagi tengku dah celok sini. Kenapa hal-hal terharu? Ubena cairan utak habis dengan tabe. Ide bak luntuan yang kakak kecanduan sabun apa duduk nunggu kapungau. Ate lewat canggu. Ate canggu. Canggu lewat, ejak canggu. Ate canggu. Apa? Ini bilang malah kalau pong yang kena pong sang du. Bek nak tanya na, bek nak lindungi ya. Kalau kemah bayu. Nyo menyuna tengku yang pahala sabai cina menupak ngengkai sama lain. Macam utak aduh. Cina sa awak pi sabai orangnya. Hasil penelitian doktor nyan cairan utak abe, pungau jo. Teman tak konsumsi makanan pungau hana harum. Abang kahana bejor kah bohadro kalang kawannya kahana harum. Baik menan tanya tengku. Yang hali-hali harum. Baik lagi tengku tegam cewek. Tengku tegam cewek jak nemi tanya tengku kiban cewek lewatnya ba tuah-tuah com-com mak-mak kiban tengku. Nyai tengku hana pupu saya berat-berat ha. Ini menan hukum. Kiban nungku mencewek hanjut harum temai dono hai kubah lam kabeh berarti tanya saban ngewanya mentang nyoban hai bahadau kahalu nyen nyoba long tungku pahala atas harum nyen nungku tuah kan tungku balong malai mitajud kan tungku balong laulang malai mitajud mahli laulai kan tungku menyau tukang pahala atas harum nak jelas musuh nak tengku itu yang pahala atas harum tengah juga dengan ngili kek teng so hambinging do duli tuku paisal pegah iku paisal so pegah gure gelam tu dalam beladi dia pegah juga dia ya pahala atas harum terteput kan tak laju ai tabah ya bab pahala atas harum kiban tengku mencewek hana pupu alah hai tengku palis ke. Pernah je hukum lagi hukum nunggu. Mesti hanja je. Mesti nak tengku tengah gupit sampai. Kiban tengku sampai hanja harum teman tengku. Ho merok hai ke tengah lah mentang galak ko si. Harum nyenyo lagi jauh. Nyo pan hai bahadau kahalu pupalih tengku.
Meri sang sengap na lah kawannya bah benar ke dia pun lihat si benar aku kena ju tengku lain naik ke tengku ku kena ke tengku yang benar ni lo bila fikir tengku hanya kena berat tengku yang engkau kahala sabai hana pupu nak granat yang tinggal-tinggal orangnya kan necok ujung sini nak pindah langkih tengkunya nak culok bah bertuh langkih gini macam tu ditanya lagi gara-gara ubena ni banyak kapung omah ni tu rilek matah na harum putengkunya ikan ngempung gong hang ku dengar tengkunya dia lewat malaikat kata nya menyunai no kaji piu pegah sayang kana bangsa sayang kana nangro munyo sayang hai bangsa hai be kapua makanannya be pungo bangsa bi ti hai ka teng ka Mekah ka di Malaysia ka di Papua go be be ka Papua bangsa ke uronyo mi yang berat palih lam nan depu bu anak mi hana-hana pengi perasai le ipu pre le lega ipu pre kayak setiap urungnya nyambamban palih nyambamban palih ipu pre le nyo dengo mudih be lagi nya andanyo mu binatang nasifuk ke binatangan ni Sampai binatang ini ku hana ilanya. Itanya pegah hadra bangsa Aceh bangsa mulia. Tukang poh sabe. Yang pertama nyan jarau neung kape, yang kedua tukang poh bijai bangsa. Kajelah. Putra jelah. Nyan urung Mekah sabe, urung poh sabe, pelindung sabu. Nyan jarau unun kape. Ada kepurane na yuta babang don jarau neung kape. Ira nupi mi bubangga ne menyunane tukang Mekah sabe ba belum motolaga belum lampuh kerana dum ben tanyang bade kan tanyang sekre hai bang pane peng ke jai thai ben tanyang hai bi peng ni kerana u aju nu rakan nu ju ben tanyang nya jaga begut yang kedua uronyo kemaksiatan yang kameraja lela termasuk program kafe itu judi online judi sip nyatima begut dua boh lomba dalil mentang drodon tukang main chip dupna dosa judi dan dupna hina dalam sebuah hadis Rasulullah nepegah man la'iba bin nardasir fa ka'annama sabagha yadahu fil hamya khinzir barang siapa bermain judi nyan main judi chip royan nyan bah HP ke lai jackpot oleh putra hum dak ku dengar tiga-tiga betul le betul nyan urung main judi mak mutua saban tak lagi kagak paso jarang lam aso dan darah bui. Imam Nawawi dalam menafsirkan hadis man la'iba bin rasyid nepegah Rasulullah nepe saban urung main judi ngan urung pajuh sibui saban nengu urat sama-sama harum menyamanan urung main judi nyan kenyan tukang pajuh sibui menyelon tanya lelo makra nama nai kampung belang malaunya turun pajuh sibui dia jauh hana dia jauh belum nah tukang pajuh sibui nyan ke urung main judi tukang pajuh sibui. Kemudian yang kedua dalam tafsir Ibnu Katsir ne pegale Nabi lan sabah hadis perumpamaan urung main judi ke semayang tapi judi hana ke bawah lah mentang main mathalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu fa yusalli mathalul ladzi yatawaddau bil qayhi wa dam khinzir thumma yaqumu fa yusalli perumpamaan urung main judi watetuk suara azan Allahu akbar cok HP pemati pasal langki yang semayang nyan i sembayang yang getung le urung tung i sembayang yang le goknyan mentang main judi nyan saban tat getung i sembayang ngenano dan darah bui sao pegah Nabi pegah kelut urung tung i sembayang lian gedang gak sembayang nyan urung nyan saban tat getung i sembayang ngenano dan darah bui sao pemain judi menyamanan le tengku urung tu sembayangan nanoh darah boy aje ju menyana urung en judi sertuh ro nai sembayang man sertuh ke sertuh ro urung tu sembayangan nanoh darah boy sang lo rasa urung pungo lah kampung nunggu kapungo ke tajuk darah lemo be darah boy
tayu tu semayang han tigetem nunggu nyen kapungo urang nunggu darah hangetem tu semayang tapi napungo dia tu pungolom ngenano dan darah bui mudu tukang main judi tu nyen menyona kesi la gampong tukang main judi mesu nyen kesi mutipe kulit bui bak jemoh kesi menye tuhapet tuhalapan tukang main judi tuhalapan tuhapet mutipe kulit bui bak jemoh tuhapet tuhalapan ketua pemuda la gampong main judi nyen ketua pemuda kulit bui bak jemoh ho ka ketua tuhapet la gampong dan urun tuha yang nam main judi nujuk pulang ke deh kegop bek tukang pajuh bui je kurun tuha gampong nya namu pom nunggu bek urun tuha gampong tukang pajuh bui tapi sang meri tengap terjalak kumudua drona lah kawan tang Umi egat urang pajuh bui je kurun tuha gampong ho katuha munyo mantang kadu tuha kapio kedai judi bek katipek kulit bui baju moh ke nyo tuha lagi tukok lah gampong alah hai tuha pakon hai tak lagi lentu ke dia menyokan urun tuha gampong wajar-wajar saja walaupun segala ke dia hanja memang jika urun tuha hanya jika contoh teladan gop nyo urun tuha na gampong tengku aleh pak lon tuan jak kesi tukang publisi na gampong tengku hana kang cik tanya hana na kesi tukang publo chip kesi nyan menyuruh kesi tukang publo chip kesi mujahiliyah mantap boh ka dengar berat ho ka pemain judi nyan dro ne tukang main judi tukang bantu kafe bah sabak judi program kafe urang belah paket 70,000 paling uber main judi nyan urang bantu kafe pahlawan-pahlawan tanya zaman ulama-ulama zaman ke perang kafe dengku mendua bahkan syahid urang tak jai syahid dengku 8 dan lain nyempat juga kubu syahid te kurang tak jai syahid urang mak mendua bagi bela agama roji ke perang kafe dengku mendua itanya uronyo jangankan ta perang kafe tak bantu oh nau tak tanya Aceh kau orangnya dengu hai lo ulang tiga tu oh nau tak tanya Aceh legal tuan ulamnya agak ingat oh nau tak Aceh orangnya kah tak perang kafe tak bantu kafe di tiuro nyen 70,000 belum paket dengu main judi sip nyen tukang bantu kafe miliaran ni openg ke kafe di tiuro dengu pusatnya di Singapura ke Cina yang dengu Cina palihnya ni itanya ke Cina bengeh bahkan Jokowi kadang-kadang kena abak dua kedai kopi bengeh ke Jokowi kai perdamang Cina kai perdamang komunis kai perdamang nyo kai perdamang je tapi yang bantu kape tanya di tiuro dong kiban ule ade leh hei kiban ule ke nyampe de pikir lah kawannya hana awan main judi kudu nyo asro je cik nah nunggu nyo panitia dakwah ho ka panitia dakwah nyo panitia dakwah malam nyo yang ne pegak panggung he ne pegak hiasan he nyan neglong nyan he karena drone cinta ke nabi menyo uronyo hai drone pemuda-pemuda kampung malonyo yang kana pedu but cinta nabi mantang ne main judi nyan panitia kurang aja legal tuan kun hana kabi peng malanyo ka ketan gede panitia kurang aja kajelah panitia yang puduk maulid malamnya hiah dengan god ya udah ku tunggu Faisal Hadi ke hujung belang hanju lain bedah ku nyo malamnya panitia menyona tengok mantang main judi chip panitia kurung aja oh panitia kah bermufum be ulo-ulo kasip yang kakak ke be de bantu kafe dengku nyen peng nyen tablo chip nyen dengku mutuah tam en chip iwo ke deu kafe peng nyen dengku icok 5% le kafe ji peduk ba sabah tempat untuk poh tanya Islam lom dengku cukup bahaya dengku nyen
yang ipega program live cafe tak pelaku program ji nyen peng yang hasilnya nengkum tuah ji cok sebahagian itumpuk untuk poh tanyo lop Islam sama dengan urung main judisi puronyo nyen urung bantu kafe untuk poh Islam kembali bro tak tanyo dengu bro tak dengu bro tak dengu bro tak dengu lulang lom bro tak pahlawan-pahlawan zaman Aceh ulama gelawan kafe ke perang idanyo malah tak bantu kafe yang cipakai Aceh won tu cengeng tak tunjuk hai senan ni mae hai mae hanau tak aku nyankah main judi ka bantu kafe hai mae hai hanau tak apa hana ni lu don bak kacan tu nak dak don tiga betul nak lego Titi uro main judi tu. Yang ni po kedai kopi pi selo-selo mentang. Ho kapo kedai kopi. Aduh ro ni balik kihan aduh. Nyen po kedai kopi. Na 50 ro awak du bak kedai kopi. I main chip po kedai kopi hana gedam. Ma 50 ro dosa tanggung li po kedai kopi. Balik kihan aduh dengu. Nak pegak amaran bak kedai kopi, pak kesi tengah Melayu tengah mandung kedai kopi pegat dilarang main judi chip. Payah pegat kesi han ke pegat nyelu pegah cara hukum bah pemimpin kesi hana ke pegat amaran hana ke tegur yang kesi gelaknat oleh Allah wajib tegah mati bila fikir sunat pegat amaran dilarang main judi chip kalian terkeditannya po kedai kopi tak kena main judi hai baik main judi bak kedai lun baik ya nak halago kedai dengum dua bayan kah lagu rezeki kagak tolak Allah tuah bagi-bagi rezeki menjumpa-jumpa rezeki kami haipul mabarimu rezeki urang haipul mababuya kaki jetah kata gatul Allah Taala baya kah lagu acin mekak kopi bumangat hana payah kedai hana payah wifi tadi asai mangat kopi nyo kopi lagi irah jaro pandai kau lagu cipa kopi bumangat dengu nyo lu pegah nyo kang kebengeh dengu itanyo hana tersadiri ronyo dengu padahal bangsa Aceh cukup mulia dengu tapi huronyo tukang bantu kafe dengu seluruh Aceh tukang bantu kafe Blang Malau ino bantu kafe Blang Dar bantu kafe Ide Tangse bantu kafe Ide Hibirin bantu kafe seluruh anak Aceh ronyo mak mentua miliaran peng titi uro kirim bantu kafe nyamban ka uronyo akhlak bangsa Aceh baik nak fikir hana roh nak bantu kafe yang main judi yang kenyan tukang bantu kafe uronyo urung yang bantu kafe bahagian daripada kafe laulang urung yang bantu kafe bahagian daripada kafe walau akidah mentang Islam